ole in zawai in che bai vek ule hi tu na in thil thleng a om chho mol mol maya in mo pu ton na ani ber maya a pu tu nge dikan mo pu ati palampo ke ni channel chon tu na ri chong kan na soi ri thei lo wa eng po chu ni se side a le side b oma side a lam hi in side a lam chuan in ti hian an ron tia zoram times on Instagram a Dr.Mathlana and Call Taxation Department chhuhsak ani anon tia in chhuhsak tiam ja chu anei tu phalnan lam mi lo ron mi lo wa walak sak throi mai walak sak tok mai soina nia chu tiang in chhuhsak na chu thleng rang em mi eng po chu se in lo chiar ti ang Dr.Mathlana and Call Taxation Department chu Chief Minister laldu om and call tu ro chhuhsak ani Sarkar inform to nuwa minister chan pol in chu sak le hi thil thleng khat tak ania minister in to lo ni le du khop lo na lam a hoya wangin tun sarkar thil thleng hian mi pui soya tam hle ni pulo than hol ka iroi congress party in kum som sarkar na chan chung khan minister tharla lu bela wangin council of minister na chan pol sik soi tum ni ania mimala minister na chan pol in chu sak na omlo emne sarkar khan cabinet minister in road bel omma se an department and call khoidang lam omlo bok anon tia anu point lom se la chu mi kan share zel ma in ni hei pol than hola kai roi sarkar khan hetiang nga in chu sak nei omlo wa pujo ro ma kai roi emne fa khan in chu sak na omlo bok anon tia tuna hianin Chief Mizoram Chief Minister here na chhuhsakani anon ti na ni ber maya chair zel mai teng ZPM sarkar athlariat chung le ka minister na chanpol in chhuhsakna athleng hal mai hi mak le Zunir Khan Punjab State Cabinet Sik soinia Chief Minister thil ti dan du lovin Minister Navjot Singh Sindhu chuan voice takin ban na thelu tani tenon tia kum khat em po ave ma a thariat chung le ka po ngatinge in chhuhsakna hetiang in chhuhsakna department in chhuhsakna anon ti na ni ber mai ZPM Chief Minister chuan portfolio nei vedon lo ti soidup dup tu khan sumom na lama pia achu ta chat zel ni na langa Dr.Mathlana chanpol taxation department chhuhsak ani nuwa DCNM Department Noy PMJPK po allocation of business rules tidang lamin Chief Minister Engkol Turolak Saklani anron tilea hi til tak ani chuanin apoi hle donani Mizoram Chief Minister hian ne portfolio ne vedon lo aron tia chutiang chen lo soi dup to anga tinge sumum dalma pianga chu chat zel anron ti na ni ber maya hi site lam chuan in anron soina sa in thedar na sa hle to ania viral la sa hle to maya mi puitam takin kan share karinga zoruma phone nei jong te hi chuan kan share vek karing chutiang khop chuan anti viral na sa chuan Dr.Mathlana chanpol taxation department chhuhsak ani nuwa po DCNM Department Noyam PMJPK po allocation of business rules tidang lamin Chief Minister Engkol Turolak Saklani ti te ania laksak ti te chhuhsak ti te hei hi thup anron man an thuron man chu anita chhuhsak ti le laksak ti kha anron thuron man anita ni Ang po chuni se emi chung changa hian chhuhsak along ni reng engatinge engtinge Minister Dr.Mathlana hian a soiti lampanga kha ngai thave don taila thome anin hei taxation lampanga lu don taila chuti lai chon thu thar kan lo hria thi midan thil fi ama support la kan han duwa keni bezon dimina news ade kan lo puanga taxation kha a department chana to lo khan omit anita ti kha kan lo hria I department ani do don lo ti kan lo hria midan thil fi ma support te hi ya hetil hi min beina ran mangna sa social media he ke en thape to lo wena min ron thrila I thala nen tina sanian tia a oma ti tu te pone politics a chuan he thil aron omchuana hi chu state dang en hian he Mizoram baka state te ho hi
taxation department na sana nei lem lo hi an di teu vek ton state lian chuan an tax lak lu te alian thama department sanin an keng ko a state te hawa chuan finance minister in keng tlang maya steng chuan ti thin ani a kini state hian a sanin department san kan lo nei a chu cabinet meeting a finance department noya hian allocation of business a lu to sela teng chuan om to te se an ti a ma ni a po e a thalom kan ti a kan ti na rei to ni boka chuan petrol khati lai khan petrol ti to tum po ha kan rel tel hal veka petrol ti to fanga in lak sakhani lem lowa petrol ti to kan tum na ma zok nuwa zok ani hemi allocation of business kan ngai to chau chuteng chuan rum khata kan ngai to veka chuan petrol man ti to wero hi chu a hun ha angai du huna ti theilowa a thlabi de hlekin kha september thatira kanan ti ta chata tin hemi la tur hian ses la tur hian petrol ti tawa ses kan ti panhi kan lak tura hian rules sim thatangai le boxia khami rules kha kanan boy pi le te a ka teng khan a notify hun kha fan ta dewa kanan ti chu hun le allocation of business sim hun a halloween nang chawa ta chuan in be na te po uma thana petrol mana ti tawa puduan lak sak ti vela khania kina ka ti to wang poni lawa puduan nge niang in ti thu takaron ti vel poni lawa cabinet meeting a kan rel ho vekania voi khata kan ti ania petrol man pheju arela tak pheju kan ti masak so kania steng chuan ngen bi puite pon an sethiam so zelang an soifia wak kher hi atul ka tilu tuk lo nan ma se nia kha an zona tam khop me veina po ani kha filming kering tundi huna phechon CM hian charge khala la mm lo ikuta lo ni te han kan dar chede ya la azina US azina chumi zo ni mena te ten zo lampanga ten kal vele ya steng chuan kalat boy she email call si lok mai rotia official takin charge kan la hlan lo ma su amaro chu file ro hi chu CM akal to ro se ti in kan han ti tran chu ne voina tang chuan an ama la chuan tinge niang kan la in hlan lo te pot ti thawa thil enge niang fel hal dok thailo deuh hi a oma kanin hlan fel thoi don ta chuan secretary level up hi chuan kan secretary hi sonani to shima taxation secretary masakha delhi lampangan sona wangin financing apiangai shima secretary level a chuan finance secretary lampangin file pon la toni afia ole kha side b lam chu ani le ta han soi fele chuan vak tur po om lo di khana fia afia view chun khria side b lam atang po in tikhan side a le side b chung changa chuan in judgment chu mi puide charania tikhan in lo judge changa comment section ate in judge na te po khwa in ron thailand sak ulakan lo ngotang eng po chini se khamichin khanin taxation department chung chang chu khamichin khaloni ta phot mai sela